Hello, so piu le naw na dam jing hinam na bon chaw win kum tha chi bai ka hin wi su ke kit uwe I Christmas manuto I New Year mano nom hinam anop ding ka ta san su ke yin tu ni hin kum tha a hi to kilonin tu sim tha zong angai kit taw hi te tu ni a tu sim hin ngai ding chu a hi le iso pi pau thang boy lung dimin a hin sut you are my best friend kiti a hi lungsit kiti hi nang kan lungsit chu a hi tai tun anangai pan kit taw hi te 1993 ko mahin kum sot ta kan chen naw ka khu nom ta chu boina je chun da hlan lam kalang khotha kha zona chun khong ki chaw to taw ve hichikum chu ke class 10 final board exam ding kai je chun kan ku te na che ma sa uvin ke wang final exam ki chai chun ka chen naw khotha chu konglung be me class 10 exam ki chai ya hin wahin ki hla banga hin khon lai ding ta koima o chalowa ki bol thei sa lai ta a ipen gam khat ki da hla chu ano be pon dung hel zong o umin ka khotha zong chu mi tha aki je chun ki wo pi ding loi le gol zong om be pon anop na chu awa hle e hin la hi chi ka khotha u chu khonom ta a hin kha chu zapi kitet namon center khat a hin a kho zong chu highway le wadung pang hi je chun khonom ta chu a hi ki ne hi chi ka khotha u chun kaleng ke ba pi class zong ka ke ba pi nunga khat an omin ama chu mi khala zong a hi pon khuti a mi mel hoi ta le pa the hi lo wang a chun mi ngui amit ha zong ngui hu hiu ara si dim set full of amura si khat an omi amho chu mim hi na aphung le chang dola in sung khat mong mong ka hi jewa chun ka su pi pang pang ka gelin ain sung wa chun lungthing sela chun ki phatlam na le za cha na zong ima kan nei pui class 10 result report ka le class 11 admission ka in ama koma ka galeng jin kong ki wa pan huntan ling khat kai hunje chun aman thang boy tin e ko jin kin wang neu tin ka ko ji e hin la go thang nunga ka hi hunje achun ka ki noi si tu hunin ka ki ang bor ji hlun in ka ki su tu hun le anilin ka ki nil ji hlun in hununga ka ngai lut pen ka best friend ong hi ding zong kan gel phapoi aman yes ati chu kin no ka ti jin kin yes ka ti pu chu aman no ti kit jin a hi hitia ayang enga ka ki kal to ji hlun a ka ki pen to ji hlun chu all in ahung pi hlingin ki het thim na le I chen hama gel phalo lambi a friendship close na zo in ahung mum do tai ka ki wop hun chu aman jong no masan ke jong akoma kom le lungnup na ta khat ka nei in akom ka phalo le palke gupa ki sei bang achun anop lo na sei theilo na chakhat ka nei jin hi ti chun pha chilam jong he do lo wa chun ka tin I sin khu ka best friend chu an hi tai hitika la achun result ahung potan impal DMC a class 11 admission kan mutan noble dam no wachun phaya ting chu ka hitai ama wang sisipur college sa admission ki bolin phata inwang akai tapun a ute ki thopi in private teacher in ka khu wachun apang tai keiwang a iti a inda thakalo ka hi je chun gampa ma chu ha sa ka sama ma in lang ka ngai to keiman ka ke do lo wang a het man lo ka a ka best friend ngai ta niau chu gu thima ngai na lung thim jong kalung lai gila muchi ki tu panga anamom do dan an hetai lungsit di ta kiti hi seido theilo thil ki dang ta khat a hi sim tu thei jong a hi pon mi him pen pi natural thil khat a hin muchi ki tu apha thlin pha na hung ke do ji panga mi min kho a jong apha thlin pha le a cham lowa selmang theilo hi chilung sit mu chu hungmum do ji he pove mi zo sin a hin khu a love story khat chu nei chi in
kim khat love story chu ngai nom au ma kon khana chu thasi sit kit a hi hiti hin le sit na aki khen zo si zong akilung sit lo he pon aki dei zo si zong akilung sit ta ta hi di pon aki chang zo si zong alung sit pen to ki chang a hi di poi hiti hin in lang chi kal nga le la chun suti kanei komle in lang ka chi jin hin khonop ta in kamang khom ji uven ama zong ina ka chi ji tingle akepa eti ka hen a hin kho zong anom chom hle jing ji e kin khat kanei zong le loil gol dang aum chom lo ji achon ka tim jin aman kin anei zong le itim jin chena dinga ka kilon khom ji lon e ahin la ama hi dongma nei lo zong ane hepon ki ho chen lut masanga hi dongma na ne a ahi wanga alang langa in sung nu le pate akya khampe ji wa chu ki hen tabang ki hen lo tabanga anom hlun a hin gen thei chu ki sama ma tho na hi ke wang chu dongma ki ti romance langa lunglut lo mi him kana hin ka pa chun boy golang hi to zong le chun dongma ki ti hi nei hi be in dongma nei ki ti hi izya phachom lo misomota na to ahin jipa ne ingen na ti le dongma na nei lo ding a hi tia in hil ji ham a hi lo le keima mi na mong ham ti wang chu ka hepon romance langa chun lip lo mi kana hi ta be a chun pasal nunga a lip lo nunga zong hel num lo ho hi nunga hon adea dei thei u a hi ka kiwap chung hona chun kayang bolji in aka kom le ka ke yang sa zin alung han han na ding ka boljin lunghan sa thei ding ka gun hinla ka chunga alung hang de ji poi ni khat hi kin zong ama koma neo nei mu nunga hin go thlang hona koma khulai lengin hungle na ki thona dem tia ka to le aman kai mu nungin koi hung hen ka dong pa hung zong le ki tho pong ka te ati e kin zong ata ata ong ka ti le henge ata ata hi e a hin tin ke zong hichinila achun ain wa khulai lenga chiwa lowa chun tunwang imutan te tin zan pung som dona hin ain wa ka chile ata be achun ani mugam tawwe kin zong kot ka kiwin neo hungki thowo ni mun hitam tia ka kole aungki thowin kot hong hong e in sunga ka lunin ka to hun tai he chun neo nu in zong as ki muta a nongwai ge ne tin imut so ta achun ahung pawe he chun ke manjong as neo tu suna na tu sei chuna gel do a ata be hinam tia testing khong bol nei cho tia anui to ka koble neo nu in zong ka den hi chipa mong mong hi ti thla na hi jing e a hi ti lam chu an he po poleng hung ki to lo be ding atin ka to khom mon in thu dang dangin ka ki dai hun tai he chikeu zong helovin akoma zan khulai lenga ka chi a ai mut so ni le kayang bolji in ka to khuwa pi di ti ji e ni la kha zong akoma ka chi le au mi in anaw nu ko machun naw no neula hoya chi ham ta ka do le ai mutai atin kin zong ka thodo tango ka ti le ke chi lang ki tho hin ti nangin ga ki tho in atin kin zong ai mut na bedroom machun ka lunin neo ki tho u ka ti le anom hi in kin zong na ki tho lo le tui kathin dan ding na hi chu ka ti le bolta be dia chu eta san lo hin tin nei thin dan o ki tho hi nge ati e kin zong tui kathin dan le nang pa mong mong hi mi nom le da le na bol sa nom khat bol sa tai tai tin apun to ko machun aung ki tho to in kata sa numo thima kani mun a hi tin chom khat ka to khom hlun in nadam no le ki chol tan tin ka pot pai pai tai atam zo a hi kowa kane khom ji hlun a hi nihla khan hi kin zong kowa zalda keima ding bo kalan kane in akoma ka chile ke ding nin choi pi lo tin ai tong e kin zong kan choi lo hita chu tin ka don bonin nane nom ong tia ka do le i tin ai don bonin kin zong to tabanga chun nane nom mong le adang la talowa kamop di ka ti le i atikine hi pha na chun kin zong ka zalda ne chu naw bu ki mo banga hun kamop tai kin zong tuina ong neu tia ka do le i atikine hi cha pa na chun ka gel le alung hana ding izat
ka bola ka yang bola aluhan lo be lungning ta auma kane eban zalda zong ki da lo hila ane jing chu ka gele sei do thailo kalung thim sunga lungsin amuchi hungmom do chu tui kichap aba sa in ka ngai lut na chombe do tai hoilai muna umjong leng ka best friend nu nyawnu bo chu ka thangai in lekha zong ahi ding banga chun simthei te lo wachun tebala katowa lekha bu ka pho do wang achun kalungmin achun aso mai ngoi hiu chu ahung langji in ka koma umbanga chun ka humo pau do zin ka hello ka achun ka not bunga chun amin tampi pi kanaji do ji tai ama hi lungsi ning ka te tia khat vei be zong kan gel kha lo hi hinla ka hello ka a kamilung sit na lunglai gel sunga lungsit na ti ta khaw gui chu aphat ahi phat na anjam lut so na hi ai tia mingai khalo pa chu ka gen thei la in umji toji ka hetapun guthima kalungsit na chu pogi ha sa ka sa hlei hinla ngai hle zong leng tulai banga mobile phone la an umpun Little thot ding zong dongma hi kit lo zia chon sei ding zong om thei pon kana boi le jing si e alang khana aman zong nom sa di lova kin ka ngai panga en ngai thau chu hikit hen tin kanaute ho koma na u iti le hung ding ham ti a en do zi a ina ka chi kal chu khaw tuinga banga anga thu dan an hi Christmas din in lang ka po do tan Christmas ko na in galhon chu mi ho zong akepa thei le in anop na chu azat chombe e nila hin ka kisilin bukane zo wachun pandukan ka chile mi ho anatim se nin chomkhat ka ki holim uvin zalda khat kanen ama ding zong khat ka choi pi in kholai lenga chun ka ngai pen ka best friend nu kom ka zon kit tai ainu ka galut le aking dot zingin kidang ta chun inven itia nongha antin kin zong nila langa chu khongtun hitai ka tin zalda chu kapitai kipa mai so hlai sel pota chun akila in kakizan holim honin pha thilam jong he thailo wachun zan somle ni hi pha na chun in lam kain zon tai hiti chun ka kiwom hon in Christmas song anomin pha chilam jong ka hetapoi ka kisu tu hun le zan so lam jong thailowa ka zan tu tu zilhun ji achun kapan hoya jong awa na him injot pha jong ne loham tin ei pho in kinwang ima ka sei ti pui nila khan hi mei phu ka kyoi huna kazan to kin hun le amo in chu lamlin highway pam ahin zan phung khat makhai hovela hin kot hong ki kiwin kainin zong thingnoi mi ho hi te ve ta tu ta ka ti hunin kot aga hon le phal bizan dap lai ta na mai kha le pasal khat na hin dabasa huna akiting se set hon chu kamu honin hi mei chom khat nei kyoi sa hlunin ada wali atin amdan chu hungki jam hun dan an hi mei koi khom vin cha a om pi in apot kin hun tai amani pa zowa chun ka best friend nu chun a hin zong ka min panui le sit hi sei nei lo khulai leng ho zia boy a hi a hin tin kin zong pi a sei hi chu ka hengalin itabang ho khu sei nei lo khulai leng hi za ong ka ga ti le nang tabang ho hi a hin tin amu kisimin anu e kin jong sei ding dang ka lo zia chun ta bi a hi na sei khai tin ka le nui sa ne chomkhat ka to zo huna chun ka ki khen kit hun tai phat an chal chalin nob da dam lo wa le khasim namun zot phat chu ong thong kit tai akizan to ji zia chun jingka aki tho zo ji pun sun kim lang a hin ka thil ka ki go nen bas tung achun ngui thenin ka to do tai iti hitam kilometer nga vel ka hlai do zo wachun pas chu ahung se in asem tawwe hi chun ei zong achinom be zong ki hello chance kan kila in kongkinung le tai in kongnung thun le kanun i bola hungkinung le na hi hitam tin ei dongin kin zong ka to na bas asin ka chi pai zong le zan langa ka kilung bep ding a hin jingle mata in kichi zo tante ti a hungkinung le kai tai tin ka sei pi e hinla ata be achu ka best friend nu ka thadel zia hungkinung le zo ka hi nitha hin akoma khulai lenga ka chi kit le alung adongin achi na hi hitalo ham atin
kinzong kahehe eniaw kachia aiwanga kalung thim chi pe thei ti lo katin kakimot ve tul den thun tai hi chi zan chu to khom nom hle zong le zinga makon do ding kati zia chun to so talo wa chun niaw mangpha tin khongpa do pai tai ke hi kami hi namong monga city life sanga village life nom sa zo mi kahin phai ahong kilhun le hula la jing college kai ding tuition chi ding bu hun ding ponjong sop ding akiboi mama jing ji in hen la chubang akiboi wangin ka best friend nu ngai na lungthim wang amang ti pun lekha jong iti kisem ham ka heta pun ke jong ka kikelin hin ko hi imalam zo sia training khat hi tin kan gel tai 1994 October la sunga chun in kong pot do in khat hi kapaneu te ko ma chin ting khat a umin ke jong kachanga chi sanga chun ka best friend nu ko ma chun niaw bolding na nei lo le ki gungo to ni le mul khana chi hite ka ti le hoilai a ong tin e hin tongin kin jong kapaneu te ko ma ka ti le ho lopi chi te chu tin a hi le anaki gungo tin ke jong ka ki gung tai kapaneu te kho chu kilometer thumvel a hin tulai panga auto umlo a hi je chun kengin ka chi hun tai sun ka ong kinung le dia ki chi chu kapaneu ten bunani atei hunding a hi bunelawa itina chi thei hunding ham tin same a hun tawwi bukani hun le khu an jing to tan an kani chai wachun ke ni zong kongki pan to hun tai zan a hi wangin hla aba hui selin chungchol hanu wa chu angoi jin jin in chang alai ta hin wadung pangjong a hi ji hin tin lo zau ho chu iwet le me bol akai thin thin in lunghel hel om jing e keini chu sun ka kle dia chi ke lun je chun wanlum kanakia athun lo an hin ka best friend nu chu dap ana sa thim dan hin tin dap ka sa e thang boy a hin ti e kin zong ka vet le asang khal chu apaset set khat ana hin neo hungki khinai o dap na sa le tin ka khunin akong chu ka koin lamzo to kyau lim thun khong hun tai hi chun ke man jong neo thu khat ka sei ti ka ti le neo nu in jong sei u ipi ham na sei nom atin ke man jong neo ipiti ka ti ham kan ngai ji dan na kho ma kom le nom ka sa ji e ka ti le neo nu in jong kin jong kan ngai mama e ka dong ma ho sang in jong kan ngai ju ji e ati hi chun ke man jong neo dong ma ki ti hi sim thu a hin sim thu hello ngai na ta be zo hi lungsit di ta hi ka ti le neo nu in jong a hi e ka hin kho hi gen the ka kisama ma jing in review bol the hi hen lang ki tha pat le ka ti e a hin tin a hi hitia zan chung chol hawa ngoi zen no ya koi ma umna lam he phalowa pheipung hungki sung chu hetman lo ka achun ka khu chu ka hlung hun le zan pungku lang an hitan ama ho in ka pa runa chun ama ina alu tan nanglu lo ding ham atin kin zong neo hunglu ta tangi bangpha tin ka chi pai pai tai keini ki vom hi zan to khuwa hun zong leng hoilaya chi hun zong leng lungthing se la bo be lo hela ki vop kai thun je achun koiman gin mona the anei lo hin amonga zong ke chu ka kho ho ta sana khat kana hin a hi ke jong phailang ka chi phat ong hlung kit tan ni la hin ka best friend nu ko ma ka chin hin la ni la taw na manding a hi je chun ka to sot pun jingle school kai a na chi ting le ka ko ma hulut pa o ka tin ka pot tai a jing ka achun ka til ho ka ki go to min ka room sunga chun kana to le window apat na chun thang boy hong kitin ka vet le leisi na ka ngai pen nu chu na hi tai kin zong hunglut tongo ka ti le as hunglut pongi ipem na sei nom skula ka bai gei di a hi atin kin zong hunglut ko mo ka ti le a hunglu nin ipinei pi gu ham ti hong to ne kin zong ipi ka pi ding ham pi the ima bon kinei lo atin neo ka ti ding hi tan khat ve ka kis nom zia kan kon hi bo ve ka ti le wow na ki oina e na za chalo atin kin zong ipi ka za chat pi ding tin abing khat ve ka cho pi le amit a singin a school chan be ka tha ding achun ka chi do hon tai
kinzong neo dong mani mingai hi ha em tia ka to le thang boy vanoi le si na mingai kalwala ha epizong umding ham atin a school gate chanu chu kaga tha in chawang ni sa asa le bang achun disa sat lamzong hello wachun nguichi na chun kongki khen honin ke zong ka chi tai koima helovin ka dong ma zong hello ka best friend nu ngai na achun sei thelo hila chun ka tho khop se anin ka gen thei pi le jing tai aka akum le hibanga ka pogi sanga hin lungsit na thu ki mo se jing ding hitam tin ka ki gel ji e hinla itiham su pi minin kamun ka sei ngampun alang khana ka pan e hilna zong a hin ke zong jinei pha kai nai lo ji achun dongma nei ding chu ka choi si kit lo an hi hiti chun ha sa le zong le kamilung sit na kalung thim chunga hungmum do a guizam ta sa chu ka ngai ta neunu lung thim sunga zamru sa lowa ke malung thim sunga mun mangsa zo tin ka ki gel hatai lekha sim nalam zong kan thla asam le hitan tin 1995 ko machun class 12 exam result ong po le ka percentage a hoi tapun ai tia kathanup na technical line chu option abeitan exam tha bol git dia ka ki gel le kumman sa tin art stream a ka ke hilut lo tai ke jong ka ki gelin niaw idia hibang lo ma kan ngai a hibanga ka gen thei pi na hi hitam tukal wang nuwa dang kiti ngai kit tapong tin ka ki gelin ngai le jong le ngai lo bang kisan ki dar setting achun ka ki gel tai aji chu ama jong nuwa khat hin zala gulang ako malung sin atu sei tim ahin ke chu ama sumo dana ki gel ka hitan thua le hen kalung thim chu po ki ading ki se jong le ki im ima ka thu mai hitai hiti chun in lang chi be talo wa chun lekha sim lang kan boy pitan ama jong mi to lung sin hin khu anamang khom tan khat ve hi in lang kom lai khat na hin anaw nu ko koma uthang boy ko neu nu hin khu khu lung sit om dan atin kin zong ipiti ham tia ka do le athu sim chu ase in no mo ka san akoma ka chi le ke imu phat na chun a hli so in a hli so chu ka vet le ka ve zo pon kalung thim sunga lung sit na hungmum do masapen kalung sit nu hi je chun ka wo jang anan ki koi cha khi ele kalung a hi hin la ka ki pasal sa in hlep na thai in ka ki hlem lung mong in hli su ta hin neu na hli chu apa mai e ka ti le aman thang boy ka hin khu hi again thei walin ka hin num ta poi ati hin la to so ding chu nup ka sapun kong po do tai aka kum le ei mu num dan thu ho chu ka za ji in ha aka sa le jing ji e TDC third year ka sim lai a hin hla khat lekha ka sim le i ham khat ka ti se su in chom kha zuwa chun leisi chunga ka ngai pen nu chu ajinei tai thi thu ka zan seiding hello wa chun ka zal khun chunga chun ka thal ngale se na chun ka ki sep lo in pha chi sa hin kho ho zo si kalong minin ahong kilangin o ka phat man tam zo si nangai na ka man chai pamai tinge tin ka in ma jing in kin zong neo lungsit ki ti hi nang kan lungsit chu hitai dam selin wang pan ka ti le kamina ko na chun lungsit ji amit tui ma sa pen ang wala e hinla hibanga ka best friend nu ka na ngai a kana lungsit wang achun koi ma koma zong kan se do pon ama koma zong kan se do tapoi hiti chun kin zong lekha patain ka hin simin pathilung si zalin central government na to phata kha chuka kimun tunwang kinzong elung si ta zile cha zong kanai tai tusim akichai tai hi chi tusim hi purely imagination and fiction ahin koitabang ahin khu tusim to kibang anum kha ule ke them to hi te hi chi tusima kona inazil do thei chu a hi le lungsit kiti hi patin thilpi mihima aumsa natural ahin achom be a training la zong ngai lo a hi hin la hi chi lungsit romance kiti hi tin is partner iman hille hin ho sit na hin hiji achu both emotionally and physically controllable do hi kar zona hi abula kona achaina ge anangai josi pathin in phatheina bu chi taw hen
aban ananga akin huite